Burya koko inzira z'Imana ziratangaje. Uyu we Imana yamukije binyuze mu miterere idasanzwe. Uwo nta wundi ni umusore ukiri mutoya uzwi nka Tengetenge. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amateka, ubuzima, byaranze ndetse bikiranga umusore Tengetenge ukomeje kuvugisha abantu benshi batari bakeya mu mpande zitandukanye z'isi. Iyo wategura ikiganiro kandi ugiye kukibagezaho ni Izayi. Bahaye ikaze. Amazina ye nyakuri yizwe n'ababyeyi ni Sadi Sazo, akaba amenyekanye nka Tengetenge. Akaba avukiye mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda mu mwaka wa 2013. Ababyeyi Gise Kikimikona ndetse na Aisha Namura. Akaba ari umwana wa kane iwabo. Akaba amenyekanye kubera amashusho y'imbyino z'urwenya, guhuza iminwa, gusiga kuri TikTok ndetse n'ibindi. Akaba ari umwana wavutse utangaje rwose ariko ufite impano idasanzwe. Rero ku myaka 4 yonyine yari atangiye gukora ibintu bidasanzwe, aho yakoranyaga abantu bagiye batandukanye, haba aho muri karitsiye zabo yongewe mu byaro bya Uganda, ku kigo yigagaho cy'amashuri abanza ya Gardienne, ndetse bagashyiraho umuziki, akabyina, agakora amwe mu majeste adasanzwe. Yari umwana utangaje rwose. Ibyo byarakomeje, Imana yakomeje gukura, aho umwaka wa 2023 yaje kugirwa inama yo gufungura urubuga rwa TikTok kugira ngo akomeze kugaragaza impano ye idasanzwe. Si byatinze muri uwo mwaka wa 2023 yaje gufunguza urubuga rwa TikTok, aho yaje kwandika amateka mu mwaka umwe, aza kurebwa n'abantu basaga 87,000,000. Byari ibintu bidasanzwe, ibintu bigoye kwiyumvisha, ariko kubera ubuhanga budasanzwe n'umwana yari yifitemo, yagaragaje ko byose bishoboka. Kubera imiterere yihariye, imibyinire yihariye, imyambarire yihariye, ibyo biri mu bimwe byakururiye abantu kumukurikirana ku buryo budasanzwe. Ntabwo twagenda tutavuze kuri video yakoze yamenyekanye, aho yaje kwandika amateka wa video ya mbere irebwe n'abantu benshi aho mu gihugu cya Uganda, dore ko yaje kurebwa n'abantu 87,000,000. Iyo video nta yindi ni Rise to Fame. Ikaba yaraje guca agahigo kagoye kuzakurwa n'undi muntu uwo ari we wese wo mu gihugu cya Uganda. Uno mwana Tengetenge, Imana yitangaje yaje kumuhindurira ubuzima ndetse yahindura n'ubuzima bw'umuryango we ku buryo budasanzwe. Ibyo byaje gukurura abantu batandukanye ku isi, by'umwihariko abanyarwenya bakomeye ku rwego rw'isi. Uwo twavugamo nka Umudage Noel Robinson, aho yaje kureba Tengetenge mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, baza gukorana ibintu bikomeye cyane, ndetse akomeza no gufasha uno mwana kwamamara mu buryo budasanzwe. Kuri ubu Tengetenge akaba afite imyaka 12 yonyine y'amavuko, akaba akiga amashuri abanza mu gihugu cya Uganda. Kabange Michel akora umugabo umugenzura ibikorwa bye, akaba azwi cyane aho mu gihugu cya Uganda, ndetse akanamufasha kuzamura ndetse no guteza imbere impano ye ku buryo budasanzwe. Tengetenge akaba afite abayoboke barenga 7,000,000 bamukurikirana ku rubuga rwa TikTok, ndetse n'abarenga 2,000,000 ku rubuga rwa Instagram. Tengetenge akaba yamuriza ibigo by'ubucuruzi bikomeye birimo Kaushimoto ndetse n'ibindi. Uno musore ukiri mutoya
akaba afite umutungo utimukanwa urenga gato ibihumbi 100 by'amadolari y'Amerika, akaba awukesha TikTok ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bagiye batandukanye. Uno musore akaba afite indirimbo yamenyekanye cyane izwi nka Tenge Tenge, ikaba ikomoka ku mvugo yo muri gakondo yo mu byaro bya Uganda. Ngayo nguko ubuzima byinshi utari uzi kuri uno musore ukiri mutoya Tenge Tenge. Jya gukora icyegeranyo kandi wakibagejeho ni Izayi. Maze kubifuriza amahoro y'Imana naho utaha.